tie mo akwaba emra platform we so ene ya ba pie mu e wo Asante Mampong Old Market na as usual da sebe osebo so ekwa ekura enti as part of the 1 week celebration etimi atodwa on Monday no e na Mampong Traditional Council etimi aba homode se ese omoye bia we kama sebe ya ahoho ebeba won ekuta cars ahodo no omoye ba bi apake enti ena wo hwe videos ahodo a etwagu o mfonyi ni so a bibia eguna kwan mu a chese Mampong Traditional Council no eye adwuma pa enya asemketoa se wo hwe ahanom si ya wo se cars ahodo no ena sisi wa omo nyina level grounds no na bibia etimi aye kama wo hwe bia anwa yi eta ho ya eno so ni nyina omba be level no na ha no aye kama contractors ni nyina ewo hanom a obibia ehwese adwuma no ebetimi akwa nti ene yebepie mu ewo Asante Mampong Old Market aha ena enkane no na one didwa ahodo ni nyina na omudidwa no nanso esan Mampong Traditional Council omuni ndie mu no omu se eho behia se omu relocate hanom na omu de kɔ biai foforo ena ama sese na hanom ababeda empan na shanensoma me se hanom na stores ahodo bebre ewo hanom a ebi eye blocks stores a omasisi ewo ha ebi nso e containers ahodo but esan se krowura eda fom ntino ona wa ha ni nyina sese ye obi afri hanom ya relocate omu ama se hanom ababeda empan a sabe mpanifo eye hanom yi na wona e de cars beba no oba pake ewo hanom ti dwumadie ndie eguso a ekoso omunya nwie kra chesafe no mashase e kra omo to aso na ometimi ahwe se hanom betimi aye kamanti abusua obebisa se enua ye sisi we aden na ase tutu bi na ebi nso esisi a we no according to report ayen se ka no chese enua we no be provide shade da ma ahoho na ombeba no ntine enya de se sa enua na e wa ne de ombetutu na pe report ye ne opani bi nso di nkomo na o chese enua ni bi ho a tietie we no kra no o chese eye Asante Mampong ti Asante Mampong ye ka Asante Mampong silver stool na nkasa ni ti ankasa ene sa edua we enti ebia na woni miminim sabi opani bi ene ka kye ye enti se ne yenim kra na ene yesua ti dwumadie ndie eno na eguso a ekoso no as usual contractors no still edua ni eguso a omoye we official report ana ye de ema platform se be share on Facebook no obaso a wo second video ya na wa like e de mai uko YouTube so na ho ya na wo mo de afolo ye Mr. T, the hottest producer. We go with the bless me, so I don't feel Samuel. We go with the bless me, so I don't feel Samuel. I brought me boy, yeah, Masakoda. Me the me should be a so be a some fancy massa. Hey, moya, hey, moya. Don't fool me.
Me de me show be a some fancy massa. Hey moya, hey moya. Ojina me so sa umbrella dana to my dream day. Me call me ne combo me ne banti me kana wajia to the dream. Don't fool by me say yeah. Only once a way drop ya. Don't fool by me say yeah. Open me say yeah. Damn me once a machine the dream. Don't fool by me say yeah. Only once a way drop ya. Don't fool by me say yeah. Open me say yeah. Damn me once a machine the dream. Ejonya me boa me. I just wanna sing to Jesus, you me. Me as the cat and force me like be want to be fear or I hear me. Inti a journey me, a bravo way, dear me to me be. Takuzoku batani, I can't for any way. So be a some fancy massa. Hey moya, hey moya, moya, hey moya, hey moya, moya. You nipa, osu you nipa. I dare ni wata wana, osu you nipa.
Huh? Mr. T, the baddest producer. Mr. T. Baby God with a bless me, so I don't for summer. Baby God with a bless me, so I don't for summer. I brought me boy, yeah, Masakoda. Me the me show be a so be a some fancy massa.